بسم الله الرحمن الرحیم. یلی تماشاوانا امیر بحثا قرآن کریم بکن که قرآن کریم بحثا چت که ام چقا قدر ده حق قرآن دا بلگیا مهیه، ام چقا قدر تشتی که قرآن گوتیه ام تیننجی نها تشتی دن از بیجم نانا جی صد مسلمانی که بپرسن بیجن کتابا مسلمانا کی جایه از باورم اوی سریا نوتی دا اوی بیجن کتابا مسلمانا قرآنی کریم. اما عینی وی صد مسلمانی که بپرسن و بیجن که قرآن کریم چد بیجه مسلمان چقا امر قرآن تینجی عجبا و چقا داره. مثلا نه وک امزام کتابا مکی جانه، مثلا اوه ام چقا امر و نهی قرآن، امر و نهی قرآن امر خدایه ام تینجی مثلا اوه یعنی یا خود ام چقا دخوینن ایمه خوندنه جی چقا ام قرآن دخوینن مثلا خدا دو قرآن کریم دا وهاد بجه بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. دبی قبا قرآن کریم هات خوندنه قبا هنک ودی قوا قرآن دخوینه بسکنن لوی دنگ قرآن گوداری بکن اگر اون بزامن وجورا رحم وره رحمت وره رحمت وره تشکی دنه نکن که گوداری کرنا قرآن دای حقا مهی مجمره ام ورد دیاری وان موزیک دینه که ام وان اوکا دخن گوه خو قابلویا و ام گوداری دکن یابانجی موزیکا و موزیک کلاما و ترکی و شرقی فلان جبونا خوده قناه به ام عربا خودا جی چون ام قرآن کریم فکن انکه حافظ هنه حقا معظم قرآن دخوینه ام الوان گوداری کن برا رحمت المبباره ایجا ام ورن سر قرآن کریم ام چقاتی نجی نا انا مسلمان من maalesef جمتري قي قرآن كريم تاني بحثا لمجد كي بحثا روجيت كي بحثا زكاتت كي بحثا حجت كي عمرت كي ناغير پر هندك آيات بحثا عبادت دكن 6236 آيات بكي 300 آيات هي تند حقي عبادت وكي دنت حقي جنل ياشما الدنيا دايه حقي جنارتي دايه قرآن دبي جبرا باش من جنار جبرا باش maalesef ام لفتخن قرآن دبي لعنة الله على الكاذبين كيف ربك لعنة لي ورا maalesef حتى يوري بحد بحساب انفرادكن وام المشتكن demek ki limejame fayda nadame yani قبول ناباني خدا بحق الداين والسندنا داد بيجا كي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنقص المكيال والميزان الداين والسند بحق بكن دبي maalesef evak am tişki difroş am halqet khapinin am tişki dikrinj am halqet khapinin halbuki Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki ve tişki kriji ve froçi khairat edabayın khairat edabayın khairi enek calim edibin efendim peygamber goytet ber bazara bidin hatta koydan andiya ve davet tişki vatin yani avana goytne ber divarane avana goytne cahilane Kur'an-ı Kerim dibe ki جدیا خراج باوی خوران نبین اوف جی امر دیو باوی خو بین جی maalesef امر دیو باوی خورانی جی هر لو اختیاری گیجک زمانه و درباس بی امدو بیجن و امدو بیجن ام مسلمانن نا انا که مرف دولت غیری مسلم دنیره حقیقتا از نگرم ایک گریانه چونه آتنه گوتنه یا او دبی عدالت نوانه ما maalesef نوا من مسلمانه دا maalesef ما عدالت نشتی یعنی امر قرآن امر اول خواندنه كتبه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بخوينا بامر خدا بخوينا خواندن جبو چیه خواندن جبو امش جهالت درن امرن انسانیته اما maalesef ام بالا ودنه که مرک علم مهندسیت خوينا بنای چت که بنای به خرط خواره مرک دبا یعنی قسمك جيش تفرنا بجم مرک دخوينه دبا ماموسته درس زارك بیانشی ده قافی آن بلا ولاد که maalesef مسلک ما از بجم مرک دخوينه دبا عالم راستیج انسان را نابجه راستی نابجه
اما روجا محشر میوانا تک تک ببینه. مرک دبه مهندس زراعته اما تخم واچت که کتی دا زهیر هیه مثلا. maalesef yani ایرو چاو بجم خلق قبك بعسا مسلمان دكه maalesef نخوش بعسكن قسمك جي حقلينا قسمك جي تفنا قسمك جي حقلينا نجاج بنا خدي ورن ام حقيقة القرآن الكريم بنرن ام المعنى القرآن الكريم بنرن اف قرآن بعسا تشتكش مراني قيتن بعسا المجد كناغير شوك ما المجا خوشكاي كربونا حال ما ناف بونا خدای تعالى قرآن الكريم ده بيكي بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دبي الميج محقق إنسان هيدي وانجونا فت قرينه بل باشي ده دبي أما maalesef أم بالا وددنه كي إنسان بينج وقت جميل مشت كي أما سختكاره دمكي كماسي كي تداهيه يا جلي وينا باقجين يا دس مجاوينا درسته حتى فراد شو بك بدا ناشو يا فاتحنا راسته يا تحياتنا راسته يعني ما اي شيء كثير ام ساغلما بكن قال مسلمان. خدای تعالى دبي علي كار فقير ابن هلا انا مهار رمضان دانه وام بروجينا الحمد لله ربي تروجا ماجي قبول بكي ايكو قلتنا تواجي بكي چخا قدر هاي مش فقير هي قبا ايوار ام سر سفره خرودن ده 12 15 شيش خوارن هي چشید تاتلی هنه پیش ترویح ام بر چاوجی دیناگی فندق و فسق و فلان دخون گلو جیناره ما چه دخو جیناره ما حتی رسول الله علیه الصلاه والسلام دبی کی او کسی ایواره تی رازه جیناری برچی به او انسان نجمه دبی یعنی نه مسلمان حقیقیه نه مؤمن حقیقیه. ماه رمضان آتیه امر خدا امر کیجی زکات اصلا زکاتت که ام چخا امر خدا زکات داتینجی ام چخا زکات خود دین خودی ارداجی فابریکاتورجی تجارجی وسایره هر کس ایک زکات اوی هه امر کی خدا میراث امر خدا تن نمیجنینه میراث چخا مسلمان میراث گواکو وکا امر خدا تینجی گواک میراث پاری دکن پاره ددن قیزاجی و ددن کراجی امر خدا تینجی maalesef آشاشکا و قاسه حوالانی هلیکوپتره قیز کوتنه نادکی ده قیزی وینه پار ناده قیزه او تزبیوی اواد دستی وی دایه لجوات آجی maalesef تزبیو و شاشک و فلان معرفت ده تزبیه دانینه معرفت دکم دانینه ده شاشک دانینه خدا تعالی قرآن کم ندبی کی بسم الله الرحمن الرحیم إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالتقوى يدبي إيه البا من أشكي عزكم أش إنسان بتقوى عزكم تقوى شيء تقوى أوه أمر خدا تعالى قرآنية قوتية قرآن دا قوتية بكن مرفيا بكه قوتية نك مرفيا نك تقوى أوه هني برن أمر خدا قوت قرآن دا باز كه برن خدا تعالى قرآن دا بكي زرار ندن هفدو زرار ندن دوغاي maalesef ام دوغاي بيستكن زرار ندن حيوانا maalesef هابين ام جنمي غراتكن ام جاي غراتكن ام آگه بردنه که ده دونم 1000 دونم 10,000 دونم ام شوتينن دناف دا ور ديار مورستان کو کرمکو معرو دو پشکو کیزکو وسایره شوتن ام حساب وانا روجا معاشره چاب خدای تعالی ام دبین قرآن ام كتاب مسلمانه ام دبين قرآن الكريم ام فيات زانن فكي ام چخا هندره قرآن دزانن مثلا اوكم ام هندره قرآن زانبن ومثلا اوكم قرآن بخينن ومثلا اوكم قرآن عمل بكن عمل maalesef يعني متنه بدورة سياسات آيات قرتيا لميجو فلان ام ويجي ناينجي دبي امر خدا دبي دينه خزو بدن خلقينا غابين maalesef بياكو كاس اندي دو قرش برب دين نادا كاسي çünkü ام دينه خنادا اغلب ام كذبه خلقي راشتكن اسناف قالك اسناف
جبر کو بدین دانا خلقی دین ناته بدین دانا دین ناته توپ آویتن اگر کل میج قرآن ده هوا کو دبی لمیج بکن کو دبی روجی بگرن دبی هفدو نخاپینجی جبرا باش بنجی دبی چه بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة دبی مسلمان تبراي هفن اما maalesef em bala didine ke em ji dev ji biratiya heq berdin ku dêw bav awana dahî lev nakin sedema menfieta dunyayê îro henî emrê Qur'anê yek jî ev e Bismillahirrahmanirrahim len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbune Xwedayê Teala Qur'anê Kerîm de dibe ki heta nê tiştek di dilê we da şîrîn û wî di riya Xweda da nedin ne îmana ji dilê çi dilê me da şîrîn e pere şîrînin em çiqa pere di riya Xweda da didin çiqa pere em di riya Xweda da didin yanî ava meha Remezanê dane bûna Xwedê şika em li gundê xwe li mehela xwe hel bajarê xwe aglebî jî em li mervê xwe feqîrê mervê xwe binêrin em vê meha Remezanê tiştekî bidin a emrê Xweda ye nek em apartmana bidin ser evdû nek em fabrîka çekin bidin ser evdû meha Remezanê ye gelî fabrîkatora gelî însan li bave dişxulin xebatkarê we hene çavê wan însana li wê meha Remezanê ye xweşik li wan binêrin maaşê wan xweşkayî bidin wan hûn jî mihtacê wan in ew jî mihtacê we ne keva îro ez bêjim îro ez jî yekî bînim bêjim were fansê mala min çêke xaniyê min sewax bike xaniya bax bike ez jî mihtacê me ew jî mihtacê min e ew bi xêra min nan dixwe ez bi xêra wî nan dixwim gere ez heqî wî zamanê wî da bidmek yanî ama maalesef em Qur'anê dîwarê dad laqînin dîwarê hindir em li civata dibin qîzam Qur'an qedandiye kurêm Qur'an qedandiye em devê ve nakin ji Remezanê heta Remezanê em devê ve nakin yanî heta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki en başê însana êk Qur'anê dixwînin û êk dersa Qur'anê didin hekî em li dunyayê pezinê xwe pir didin ez filanim bêvanim vesayre vesayre eger heqeten em bixwazin em başê însana bin ku Rebê alemê ji me hez ke aha meha Remezanê û wekî dijî em xura pir Qur'anê bixwînin em ser manayî bifikirin Qur'an dibe çi emrî ji me re dike ji bûna Xwedê vê meha Remezanê qenebe şika em serî heta binî meala wî bixwînin meal enê hindik ku dibêje mesela hanî em meala wî bixwînin şika Qur'an emrî wî çi ye çi ji me re dibêje mesela hanî behsa helal û heram dike behsa muamelata dike behsa tîcaretê dike behsa însaniyetê dike behsa doğayê dike behsa heywana dike behsa binê erdê dike behsa ser erdê dike mesela em çi qasî tînin cî mesela hanî mesela Xwedayê Teala Qur'anê Kerîm de dibe ki Bismillahirrahmanirrahim qul inzuru maza fî semawatî vel erdî binêre li binê erdê binêre li asîmana binêre çi ye hikmet de dahiye însana li asîmana nêrtin televizyon derxistin teknolojî derxistin internet derxistin binê erdê nêrtin komir derxistin petrol derxistin vesayre vesayre ama me derxist em saxlama derxin îca parî dirêj bû bi hezar sala em behsa Qur'anê bikin naqedandinê bi hezar sala em tenê viya texin aqilê xwe Qur'anê Kerîm tenê behsa li me jî nake em viya bînin bîra xwe di mala xwe de em edaletê bikin edaletê me êvarê şîva xwar haye me bira cînarê me hebe em mîrasê parê kir haye me bira ji qîzê me hebe em qîza bê par nehêlin meha Remezanê ji bûna Xwedê gelek însanê me Xwedê ji wan razî be Xwedê xêran mezin ke olya çê dikin yardımê didin feqîra Xweda ji we razî be wextê wê yardımê da feqîra wan rencîde nekin bi tenê bidin wan rencîde nekin fotoğraf nekişînin çal sosyal medyada par ve nekin heta ûnkarî bin ji van marketê mezin qerta çêkin delva qolya re wan qerta bidin wan baqnot kî be 100 baqnot be 1000 baqnot bida wan bira here wê marketê wê zincîr marketê çi jêr lazim be bira wî ji xwe bîne çünkü hinek însanê me qolya çê dikin min dîtiye mesela wallahî hinek marka dixin zika ku markê wan ji xwe nayên xwarinê hinek tişta dixin zikê wê qolê ku tarîxê wan derbas bîye temam we wan însana xapand ama Xwedayê Teala em gune ne em ê muhtaca Rebê alemê bibin
وانت ببینند خیر و خوشی دا اون تمام امتی خدا